Vrijeme leti. Opet sam se probudila rano. Zamišljeni miris toplog čaja me potpuno razbudi. Pa poček da računam. 4 puta 6, 24. Pa nije loše, spavam 6 sati. Ostalih 18 tako i protrčim budna, nije loše. Bože, baš vrijeme leti. Ne ide po zemlji. Pravi čaj me uskoro osvježi, pa i moje misli okupane svježinom ranog jutra i čaja odletiše u vrijeme, ali u sjećanja na događaje. Mislim, istina je, stari ljudi su kao djeca, pamćenje im počne da se ljulja na ljuljašci, pa kako ko stigne. Neko do nekog zakašnjelog cilja kao moje pisanje, a neko broji dane da utvrdi koliko je ko star. Kad me misli ponesu u vode koje broje godine, trgnem se, raznježim jer sjetim dana kad su mi moje male unuke pritiskale čelo i molile: ispričaj nam bako još samo jednu za večeras. Uhvati sebe u momentu kako dodirujem čelo, ima li ožilja kod prstića? Nema, a i unuke nisu više male, imaju one svoje priče. Moje nije li divno? Odleti mi vrijeme nekud, a ja budim zoru sjećanjima na moje djetinjstvo i na moje roditelje, koji su živjeli u selu koje nije bilo njihovo. Imali su moji roditelji skromnu seljačku kuću na kraju sela i zemlje taman onoliko koliko su sa prijateljima i kumovima mogli obrađivati. Dolazili su kopači i kosci iz Gradačca i okoline Bosne da malo zamijene težačku muku domaćinu. Dolazili su pod onu veliku staru lipu koja u lipnju, julu zamiriše centar sela Babina Greda, veliko slavonsko selo Slavonije. U mom sjećanju čudno selo sa još čudnijim ljudima, bar se ja tako sjećam. Kad pročišćavam sjećanja, konstatujem sebi da naši korijeni nisu zagarantovano tamo gdje se rodimo, nego tamo negdje gdje se rađaju zore o kojima preci sanjaju. Tako Babina Greda, moje rodno selo, za mene i moju porodicu bješe selo čudnih ljudi i čudnih shvatanja. To su uglavnom bili seljaci sa životom kao u kolonijama. Hercegovce, Bosance, Ličane, Dalmatince i druge domaće stanovništvo nije uopšte volilo. Učila sam dobro pa i istoriju, ali nigdje nisam pročitala ko su Šokci. Uglavnom se znalo ko su oni drugi, Došljaci. Vidi te došljake kakvi su govorljivi. Nasmijah samu sebe kad u sjećanju koje mi su ukaza spazih moje roditelje u opancima od životinske osušene čvrste kože, sa kljunom na vrhu koje brani vodi da uđe na prste. Za petu nije bilo važno da li je mokra ili nije. Dođe mi i misao u klompama, drvenim cipelama koje su nosili Šokci i kožne čizme do koljena za muškarce, ali samo za najbogatije. U tom velikom lijepom selu znalo se kud ko ide i šta radi, a to nije bilo teško jer je bilo dovoljno da je istina ono šta ko misli. Odletiše mi misli kao u centrifugi mašine za veš, a jutros me probudio san o mom ocu. Jeste, o mom ocu Nikoli, koji je bio rođen na početku mirisnog hercegovačkog ljeta u prošlom stoljeću. 1908. godine, davno. Pa i nije, jer znam mnogo priča o istinitim događajima koje mi je pričala moja baka, čak iz 18. stoljeća. Živa sjećanja su dolazila do mene znatiželjne djevojčice. Ali i čaj zapinje u grlu kad u sjećanje dođu događaji koji tresu cijelo lako ranjivo ljudsko biće. Tu sam, nestade centrifuge, dođe mi u neko neobično vidno polje lik mog brata Ivana, došao iz Njemačke, gastarbajter. Donio priličnu sumu novca, donio za sestru Dragicu. Vidim oca i izraz lica kad Ivan reče: znaš tata, ovo je za našu Dragicu, ona tako divno pjeva da sam odlučio da joj pomognem da počne da pjeva na radiju Beograd. Dobro sine, reče otac, bit će kako želiš, pitat ćemo i Dragicu. Ivan sretan, otac će to najbolje odraditi umjesto njega, bit će još maraka, gastarbajter. Dragica stasala u lijepu, već tada 18-godišnju djevojčicu, koja ima prekrasno glas i divno pjeva. Ali moje sjećanje kao i događaj isjackano u vremenu, onom koje zaista leti, ode prema ocu.
Marke kupiše mlin za mljevenje pšenice, raži i kukuruza. A moj otac postade seljak mlinar, povuklo ga sjećanje na veoma bogatog oca trgovca i mlinara iz Šipovače. Kamena kuća na sprat jedina u okrugu. A pored očeve sreće zbog mlina u moj vidokrug dođe fotografija vremešne sestre Dragice ispred stare još postojeće spratne očeve kuće, one sestre umjesto koje je zapjevao mlin, očev san da ima mlin. Ali zastaduh, u stvari tek počinje priča koja mi jutro skrati san na 6 sati i koja mi spusti u krilu lopticu, vrijeme zaista leti. Sjetih se živo. U ranu zoru zovu me telefonom iz babine grede. Halo Kata, tata imao srčani udar, jutros rano, dođi odmah. Znala sam, probudio me snažan osjećaj bola na lijevoj strani. Sjećam se da sam se znojila od neke neobične muke. Stigla, tata u bolnici, živ, spasili ga. U stvari spasila ga neizmjerna ljubav supruge moje majke Anice. A sad živa slika. Moj otac Nikola nepomičan na krevetu, komšije se skupile, svako pametan nešto predlaže, moja majka zatražila prevoz do bolnice, moleći komšiju Matu i njegovog Fiću da se smiluju i spase Niko. Super. Ali pametna komšinica Jela, krupna žena, odvažno reče: ma šta patite mrtvo tilo, gotov je, znalački potvrdi. Pogleda je moja majka i zamoli je da izađe. Na momenat sve se stiša, zavapi snažno moja mudra majka: Nikola, kaži mi da si živ, pomakni neki prst da znam da si živ, molim te. Tišina. Nikola pomače nožni palac i tako objavi da je živ. Stigao Nikola u bolnicu, ozdravio, mlin isto, proradio, opet, a sestra Dragica nije pjevala na radiju. Brat Ivan pomagao ocu da melje, a sestra Dragica saznala tek nedavno da je trebalo da pjeva. A Jela, moj otac pozvao komšinicu Jelu da dođe nešto na ulaznu kapiju na dvorištu. Dođe Jela: kako si Nikola, izvuče se ti. Jesam, Jelo komšinice, vidi ovu crtu ovdje na ovom betonu, preko nje nemoj više nikada pređeš, molim te. Moja majka oprostila Jeli njenu pamet, ali Nikola nije, sve je čuo šta je ko rekao. Iako nije oprostio Jeli što ga je bila upokojila, priznao je da je zbog inata i ljutnje uspio pomaći prst i tako ostao živ. Kad su Nikola i Janica naglancali seljačke slavonske cipele i krenuli u Kanadu, Nikola je zagrlio Jelu i sretno izjavio: sretan sam, odoh iz tuđeg sela. U daljinu opet tuđu, ali me tamo čekaju moja divna djeca. I sama krenuh, svi otišli, a ja još nisam sredila misli i još ne znam da li sam napustila tuđe selo Goražde ili moje, ko zna. Već je 7 ujutro, a čaj se ohladio, zaboravio da treba da zamiriše za moje novo jutro, jer vrijeme ne ide, leti.